Posle jesenjih manevara u Šumadiji 1881. knjaz Milan priredio je oficirski bal. Došli su ugledni i imućni beogradski roditelji sa ćerkama, a sa tek napunjenih 16 godina i Nemica protestantske vere Luiza, ćerka bogatog građevinskog preduzimača Fridriha Kriknera. Luiz je to bio prvi bal. Skoro cele večeri plesala je sa pešadijskim potporučnikom Živojinom Mišićem. Verili su se tajno iduće godine bez znanja njenih roditelja. Živojin je više puta tražio Luizinu ruku. Luizin otac je odlučno odbijao jer je Mišić bio seljački sin, oficir sa malom platom koji je mogao često biti premeštan iz mesta u mesto. A najvažniji razlog je što im vere nisu bile iste. Luiza je pobegla za Živojina, pa joj otac nije dao miraz. Živjeli su srećno punih 37 godina u braku i izrodili 6 dece, 3 sina i 3 ćerke. U toku službovanja Mišić je sa porodicom promenio 8 garnizona. Najstariji sin Radovan, rezervni konjički kapetan druge klase i srednji sin Aleksandar, aktivni konjički poručnik, bili su u borbenim jedinicama od 1912. do 1918. godine. Mišić bi i najmlađeg sina Vojislava bacio u borbu, da tada nije imao samo 14 godina. Sve godišnje odmore i kao pitomac Vojne akademije i kao oficir, Mišić je provodio u rodnom selu Struganiku na poljskim radovima sa svojom braćom. U vojnoj karijeri Mišić je brzo napredovao, kako je zasluživao prema svojoj osobito jakoj stručnoj i opštoj spremi. Još krajem 19. veka važio je za jednog od najobrazovanijih i najsposobnijih srpskih generalštabnih oficira. Završio je tada najviše vojno obrazovanje, dvogodišnju generalštabnu pripremu i 1890. godine kao kapetan prve klase preveden u generalštabnu struku. Završio je u Brku na Lejti čuvenu austrougarsku školu gađanja i školu jahanja u Beogradu. Govorio je nemački, francuski i ruski jezik, a kasnije na Solunskom frontu i pored velikih poslova intenzivno je učio engleski i italijanski. Bio je vrlo plodan vojni pisac i prevodilac. Godinama je u vojnim časopisima objavljivao članke, rasprave i prevode iz stranih vojnih časopisa. Pored redovnih dužnosti, Mišić je od 1896. do 1904. profesor strategije, nauke o vođenju vojske i veštine ratovanja na Višoj školi Vojne akademije. Kao sopstveno izdanje štampao je 1907. godine obimnu knjigu pod nazivom Strategija, koja je u stranim vojnim krugovima bila vrlo zapažena, a srpskim oficirima nezaobilazan udžbenik. Kada je vladao kralj Aleksandar Obrenović, Vojvodu su stizale nevolje uglavnom zbog toga što je pri izvršenju određenih zadataka sa svojom jedinicom odstupao od propisanih pravila, unoseći pritom razne novine. Na manevrima 1895. godine kod Topole strogo je ukoren, što je kao komandant puka došao u prvi borbeni red, umjesto da napadom svog puka upravlja iz pozadine sa mesta kod rezerve. Pred kraj vladavine kralja Aleksandra Obrenovića, Vojvoda je bio lažno optužen i našao se u opasnosti da bude odstranjen iz vojske. Inicijator svega toga je bio tadašnji komandant aktivne vojske Mihajlo Srećković. On je protiv Mišića podneo tužbu sudu. Tužba je bila skroz neistinita i s obiljem najodvratnijih podmetanja. Ostavio je Vojvoda zabeleženo u svojim memoarima. Cijenjen od kralja Aleksandra Obrenovića, Mišić je ubrzo 19. maja 1901. proizveden u čin generalštabnog pukovnika. U drugoj polovini aprila 1902. naimenovan je za komandanta Drinske divizijske oblasti. Kao počasni adjutant, Mišić se često sretao sa kraljem Aleksandrom, referišući mu o prilikama u svojoj divizijskoj oblasti. Do toga šta će mu Mišić reći, vladar je mnogo držao. Cijenio je kod Mišića i to što je umeo da čuva tajnu. Pored toga, kralj Aleksandar Obrenović je posebno cenio i Mišićevu iskrenost, čak i onda kada mu ona nije bila prijatna.
Po ubistvu kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage i dolaska na presto Petra Karađorđevića, Mišić se odjednom, ni kriv ni dužan, našao u nevolji. Bio je po kratkom postupku odstranjen iz vojske 24. marta 1904. godine. Penzionisan je na zahtjev oficira zaverenika, kasnije prvaka tajne organizacije Ujedinjenje ili smrt, nazvane Crna ruka. U času penzionisanja Mišić se nalazio na dužnosti pomoćnika načelnika glavnog generalštaba. Načelnik je bio Radomir Putnik, koji je ubrzo postao i ministar vojni. Odlazeći na novu dužnost, Putnik je Mišiću rekao: "Vi ćete me zastupati na dužnosti načelnika generalštaba, a ja vas uveravam da dok god budem ja vojni ministar, osim vas niko drugi neće sesti na to mesto." Mišić je u ove reči poverovao, ali u momentu kad je Putnik to izjavio, ukaz o Vojvodinom penzionisanju već je bio potpisan. Prema izveštaju vojnog atašea Austro-Ugarske u Beogradu od 14. aprila 1904. Mišić je penzionisan zbog odbojnog stava prema zaverenicima, a neposredan povod treba da je bilo jedno pismo njegove kćeri u kojem je ona, izražavajući mišljenje svog oca, vrlo loše opisala zaverenike. U kasnijem izveštaju vojni ataše Austro-Ugarske ponovio je ocenu da je Mišić protivnik zaverenika i novog stanja, ali da je vrlo korektan, častan oficir, tih i skroman, energičan i jedan od najsposobnijih srpskih generalštabnih oficira uopšte. Toliko mu dragu oficirsku uniformu Vojvoda je skinuo s dubokim ubeđenjem da će zaverenici, samo ako nastave kako su počeli, ubrzo doći glave srpskoj vojsci. Mišić je bio ogorčen zbog nezakonitih postupaka zaverenika koji su bili vlast iznad vlasti i samog kralja Petra držali u svojim šakama. Zbog toga ih je Mišić javno kritikovao na zborovima novo osnovane političke stranke, Srpske narodne seljačke sloge, nazivajući ih grobarima discipline u vojsci. U vreme Mišićevog penzionisanja pod kraljem Petrom bilo je zabranjeno da se odstranjeni iz vojske pozdravljaju na ulici ili da se s njima stupa u razgovor. Uistinu mi je bilo vrlo čudnovato, a često i smešno kako se pojedini zaverenici, među njima i moji raniji đaci, ponašaju prilikom slučajnog susreta sa mnom. Obično bi zaturili kapu unazad, podizali glavu uvis i sa zaturanim rukama unazad zviždukali kao da me nikada nisu poznavali. Preko praga Mišićeve kuće godinama nije prešao ni jedan oficir. Sve ovo Mišić je stoički podneo. Ostao je ponosan i sve svoje vreme posvetio je osiguranju dodatnih prihoda za izdržavanje porodice. Sa nekim prijateljima, također penzionisanim oficirima, osnovao je i štampariju. U jesen 1908. godine Austro-Ugarska je objavila aneksiju Bosne i Hercegovine. U Beogradu i cijeloj zemlji nastalo je veliko uzbuđenje. Činilo se da je rat neizbežan. U martu 1909. u Mišićev stan dojurio je žandarm sa porukom ministra vojnog da mu se s mesta javi, jer je doneta odluka o njegovom reaktiviranju. Po drugi put Mišić je postavljen za pomoćnika načelnika glavnog generalštaba. Na razgovor s ministrom vojnim, a zatim i kraljem Petrom, Mišić je otišao u civilnom modelu. Uniformu više nije imao, sve je rasprodao. Kralja Petra je naročito zanimalo da čuje lično od Mišića šta se može očekivati ako dođe do rata sa Austro-Ugarskom. "Šta misliš, Mišiću, da li bi trebalo narediti mobilizaciju naše vojske?" pitao je kralj Petar. "Mnogi mi to savjetuju, pa čak i ministar vojni." Vaše veličanstvo, ja držim da mi nismo spremni za rat u ovom trenutku, jer nam mnogo štošta nedostaje. Mobilizaciju vojske mogli bismo narediti tek onda kada izvršimo mobilizaciju celokupnog srpstva. "Gotovo pravo kažeš, nego gledaj da odmah odeš u glavni generalštab kod generala Putnika." Mišić je učinio kako mu je kazano, a Putnik, kad ga je ugledao, rekao je: "Eto, gospodine Mišić, mi opet zajedno." I to je bilo sve. Drugi Balkanski rat od 30. juna do 30. jula 1913. godine počeo je agresijom Bugarske na Srbiju bez formalne objave rata. Bugari su iznenada napali Drinsku diviziju preko reke Bregalnice. Zabrinuti vojvoda Putnik u tim trenucima je pokazao izvesnu kolebljivost i neodlučnost. Lično je generalu Mišiću uručio cedulju sa napomenom da pripremi naređenje za povlačenje srpske vojske